Muy hilegra. Naiwa jua pain kirara. Dawan laton ka. Dawan blessing ka. Dawan kupiapin kalaka. Wam tlabilara. Famalikam tilara. Lamamra iwi uplikana ni kumibanira. Mana ni alsut puram rakabya. Makabis na muhilegra. Time kam sirpi kumuhabisaks. Dawan bila pain kira naiwa aisay badukiara. Man mampara blessing tara kabya. Nahabila na manualma. Baraman kupya marabrima sinska marabrima. Wina maiskara. Baraman nahabila ra iwaya dukiara. Nat ka na ni plik makaka. Naiwa yang aisay awans na muhilegra. Las jua na ni nadukiara. Yawana ni Matthew Ulban wah kata sartika 24 Bors ka 35 Dawan bila pain kira nakuan kopya karaokisa. Kasbrika tas bawawal lui wabya. Sakuna bili nanilika ay makan kabya. Naha ulban kanatan kabriya ya dukiara muhkilaikra. Matthew ka ulban wah kata sartika 24 Bors ka wal jumpawi na ay kandra kaik makaka may sampakisa Jesus Christ ba nahatas barakantem ay smalkan ka na ni tilara witin ay sikan witin kli ay mawalara tas bara aulaba dukiara witin balay ba dukiara. Sako na disciple na ni palisin. Bahatan ka ba ay tanikat briras kan. Mamnawitin na ni makabiwalan Jesus ra. Smasmal ka na kikabya man balay sma. Jua na ni awar kara. Dia kabya. Bahabah kya kabya. Bara Jesus Christ bui ansi ka na ni yaban. Diara ailal na ni bara sa kunayawan na ni diara kumkum maki. Mana ni kumibani wal. Ay sabya. Witin buiwin uplayar ka kunin maimon bera. Iyang balaya baylara. Prapit na ni ailal tagbya. Karais bahki na ni sintangbiya. Witin ba misaya wisi kunin maimon ya sintawbiya. An ailal na nira kunin mon biya. Sako na bahaba Jesus api akabiyawin. Right witin api akabya. Kan witin balaya baylara. Bahado kya na ni tagbya. Bahaman apya. Warbin ka na ni. Tas banigban ka na ni. Plunwahan ka na ni. Siknis sawra na ni. Bahan na ni sudba. Takan kabya. An disciple na ni rawin. Bahaba nami katakrikan kanani kabya. Kan witin balaya baylara diara ailal ni takan kabya. Witin ana ay siyaw yakan bara sin makan noa piwa kata babaku kabya. Upla balukras kabya. Dawan bila walan daw kras tagbya. Noa smalkan ka kata babaku. Upla ay kupya. Lagbya dukiaras malkan. Sakuna upla kum sinay kupya lakaras. Liba awan. Bara lisamra taraba. Tas ba ay skaradingkan. Noa ay luhpya. Ay marika. Andaywan na ni dawan. Adaryaban kan bakat. Mangkayawin na ni bakat. Ark watlara diman. Suwag bibangwan. Naiwa time ka na muhkilaikra. Baku time ka radimi awiyasa. Upla dawan bila walan dawgras. Dawan watlarawan dawgras. Tas bara trabilailal bara sa siknis na ni.
Tas bara patuawan ka na ni ailal barasa. Plunwawan ka na ni barasa. Tas banikban ka na ni walis mamuhi kilegra. Aysa ay luhpya wait na mapara. Luhpya wait na ayay sa mapara. Yapti ay luhpya mayrin mapara. Luhpya mayrin ay yapti ka mapara. Utla bilar at trabil na ni ailal bara sa muhi kilegra. Famali tilar at tarbaywan laka. Choch bilar at tarbaywan laka. Unsaban laka. Uplaba. Latuan lakawin at nayarabaman. Ay wal kara latuan kaikras. Misbara laka, tuman laka, ikaya laka. Unsaban laka. Tasbana. Natara awya sa mga kilaykra. Jesus Christ ay san ba? Kasbrika tas babawal luiwabya. Sakuna ay bilara dia ulban ba sut ay magbiya wanwin. Bahatok yan na ni Naiwa ay maki awyasa. Sodoma, Gomorra, Blasi, tawan katara na nikan. Wait na ba wait na ay tahkewal. Rukla ka daw kikan. Mayrin ay tahkewal. Rukla ka na ni daw kikan. Gat mawan karabahatas ki kalaka ba. Kia saura na nyuliwan. Baradawan ay insal kabablikan. Latrawiyaya may sapakaya tawan basah kay badukyara. Muy kilegra. Naiwa piwara. Wan tawan kabilara. Saw kalakawa ay bangwansa. Wait na may rin bagat sibrin kaapo. Wah matiara ba? Dawan bila walan daw krasa. Upla na ni ba? Gat dukyara. Walan daw kras. Wan tabila ay siba amiara bribas yawana ni las yuwana ni dukyara ay sisa. Siknis saura na ni ba mo hikilay kra. Wan tawan kabilara ay bangwan. Unsaban laka na ni ay bangwansa. Pana-pana ay wal karawan tapya kayki sat katrabil ka na ni ailal bara sa muhikilay kra. Bahasain ka na ni basika. Bahatan kawan smal kisa. Jesus aula badukyara. Manay waridi taks muhikilay kra. Piwa babalansa Jesus minara. Wan lula na ni kirikaya. Dawan minara bawaya. Wan lula krig biwan nakra laya saki kira ni wiyaya. Within Jesus wan kupyara dimbya an helpon munbya nahatrabil katasba wilkan katasba blakuan kanani bawina. Dakwi takaya dukyara. Apastil Paul Efesius Churchkar ulbiblikan babako. Efesius ulban wah katayara. Saptika 5 Borska Futin winaikan raw matem. Wan may sapakisa. Rawi buaya yawan ni yapi bawina. Karay siyawan rawan ingwan daog bedukyara.
Efesus ulban ka kataya sapti ka 5 verse ka 16 daw isa. Piwa brisma ba? Pain Diyos munibang skanjuan na sa orasa. Muy kilay kratas ba na trabil sa naiwa church bila ba imti takisa naiwa church bila ba wahama na ni ba apo takisa tiara na ni ba apo takisa upla apo takisa mo kilay kra latuan laka ba kahulatakan sa naiwa mayrin wait na ba dawan plikras dawan ra plikras mo kilay kra naiwaluh pa na ni ba ayap ti kabila walras kaya makarna takansa ay si kara respect monras church watla na nira respect monras mo kilay kra piwa babalansa damrawalaya wanpas kan wait nika nahatas ba heaven walpas kan wait nika ay luhpya kumiblikan manyang saura kira na dukyara ay talya holy kira ba dusperi nilalaikan witin pruan panistara takan sakuna witin raiti rawan an klibo an raiti wina witin pura ruliwan ayay sagat mihta klah kikara iwisa anwitin kliaula anwitin aula kay narasika nahadukyan na ninatakina kanay bila ulban kayawan ay si kay kan ba Matthew ulban ka kata sapti ka 24 bors ka 35 pra wan may sa paki babako witin kli aula kay narasika nahadukyan na ninatakina bam naman yang aman wandarawal ras kaka yawan ni tawan Jesus Christ aula ba wal diara apo kabya bahamita travel kam na nitilara pat na nitilara sickness na nitilara bankra piwa na nibara sa muhkilay kra kwam klabilara travel kam na nibuba tara mita since kamra balisa naat kawala apos ma bankra plun wahwaya travel ka na ni lalahapo travel ka na ni uplasut ba manda bankra lay kapya na ni may kaikisa luhpyam na ni krasin bankra wam tabila raman walpay na pyesa marit kam palisin baha sut sain ka na ni ba Jesus kli aula sain ka sa nahatur ka na ni maywis na naha story raya apya 2,000 mani wan ninara luwan bila na ay sanduk yan na ba naiwa 2022 man ka yahabra katira baldiman mahka mani na ni lui banira kay kismatas bana kausa ora takyaw isa sakuna para marikan wah kataya wanwi babako man kual kamba spirit kual ka spirit aisan kabila katwa na isisa kuala kumyawana ni dimi babako apya man glesto sa sikbaya clean daw kaya pihinibri kaya kan marit wait ni kaba aula marit wait ni kaba apastil
Jan ra para marikan wah katayara. Ay si basika Jesus dukiara. Ay church ka ba briwaya ulasa. Ay church ka basika manyang mo hilay kara naiwa. Dawan dukiara panis na ni wahis makara. Ban kara dawan bila smalki tawan sirpi na nida trabil ka mohitaw kis mamahikilay kara. Ban kara piwa barsa inisma. Lulam krikis makan church bilara. Upla apo imti takisa. Mahikilay kara bapi buibas. Sui para. Piwa ba ay makan nata piwa ba. Babako kaikan anay wabako takisa. Nahaba church kong nina maki baha church karabaman imti takisa tan kapya. Dawan bilas malki priya suatla na ni an bahara basut era nahatrabil ka na ni bahara sa mahikilay kara. Upla ba dawan raplikan daw kras. Dawan bilawalan daw kras. Sakuna. Man bapi buis maba. Man lula marakwasis makara. Kawis makuna. Nina maratauras. Dawan may kay kisa. Man panis kam takan ka ba. Raya ban kaya laka kraun ka kum al kaya dukiara. Nam karalaya tilara. Lula marakwasi. Trabil sat-sat na ni balantem. Do sampri ni ba suiras kirani tamaraw maba dawan man ramay kay kisa luhpya luitin luhpya na ki katman Jesus pa naman dukya maradawkan babako mansin pa na diara silpi kum daw kisma witin ay bila ba witin dia ay bila rawin balki daw kaya dukyara. Matyo ka ulban wah katayara. Saptika nani 5 borska yung pabawi na ay kanra. Nahateks ka na ni ay si yang mananiwal takas kam na. Las jua sign ka las juara na tan ka dukiara dira time siripira dira tara kung maiwiri kabya. Matyul ban wah kata saptika 5 boros ka na ni yung para dawan bila na ako sa. Lilia palisa wansul ka dukia brin daw kinaniba. Kan king la kakas beri kapura raba wina witin na ni ay dukia bamna. Lilia palisa sari bri bangwi naniba. Kan gat mita may sanihkan kabya bamna. Lilia palisa kupya bawi kira naniba. Gad bui witi nani tasba yabya pramis yabaya pramis munan ba bribya bamna. Lilia palisa baha nani plun dawki baradiran dawki baku ba kasak kalaka dukiara. Kanuwiti na ni ba ayaw ya pa laka bribya. Lilia palisa upla wala ra umpira kaiki naniba. Gat sin witin ra umpira kay kan kabyabam na. Lilia palisa bahana ni ay kupya taski apo bri naniba. Kan witin na ni gat kay biya bamna. Lilia palisa kupya ko milaka dadaw kra naniba. Kan witin na ni gat luhpya na ni wibya bamna. Lilia palisa bahana ni pat wawan bagat mita dia daw kayawin ba dawki. Kan king laka kasbri kapura raba winawitin na ni ay dukya bribya bamna. Lilia palibas manani mamuan ra upla mita saura may wibya rausin may sahbiya bara yang Taiwan saura may munbya kunin lakara. Liliam palibas manani amya pasin bas kan kasbri kapurara mam natara kumbara sabam na
tingki mo hikilay kra nahara dawan bila takas ko na. Dawan iyam ni Maymun biya kumibani nahabila walram banira.